I ništa nisam danima snimao i sad smo u mojoj sobi i tu je David. David, pa pozdravi ljude, ti matere. Evo mali tour de kvart, ovdje sam išao u školu, tamo gore, zaboravio sam hodat, nisam hodao dugo vremena, od vremena pa do sad. Ne znam zašto snimam ovo, vjerojatno neću ni staviti u video fora, nisam šetao kvartom jako dugo. Ovdje je bila Maxova igraonica i tu smo igrali Counter Strike. Ovo je Vera, kafić, kvartos, jebena spika. Smrzavam se, toplije bi mi bilo u Sibiru da sam gol. Dobro, zabavio sam se, ajde. Namazao sam Ford Mondea po putu do doma, pa sam sad sretan. Aj nisam prošetao kvartom, valjda 5 godina. Ovdje se sad zgrada gradi. Ali to je bila najjača trešnja u kvartu. Znači najjača trešnja u kvartu je tu bila. Meni osobno najdraža. A kad smo obrstili tu trešnju, onda smo išli ovdje, na ovu trešnju. Koje više ni nema. Penjali smo se tu na autopravnicu, jeli trešnje. Autospa, autopravnice. Svake godine dana se promijeni ime autopravnice i vlast. Legendarni diskont, Teri, još legendarni kafić, Genius. Onda kad bi pobrstili te dvije trešnje, bi došli ovdje na trešnju. Možda mi je ta čak bila draža. Koliko dugo nisam hodao kvartom, je bizarno. Mislim, nema više trešnje. A bila je drito tu na ćošku. I onda ova živica koja je tu isto. Ne bi nam se dalo spuštati normalno s drveta. Pa bi skakali u živicu. Zokijev, Punto Sporting, dva najbolja frenda iz djetinjstva odrasla u ovoj kući. Kajte za stari, kajte za ćemo sad slagati kavu skoro. Tu je neki samostan koji treba spaliti. I tak, lagano se približavamo kraju ovog mukotrpnog puta od malo manje od 1 km. Još jedan auto koji imam, a ne radi. A sve o svemu uspješna večer, bilo zabavno. Tako da kog boli kurac. Auto se popravi i vozi opet. Pusa laku noć. I ništa nisam danima snimao i sad smo u mojoj sobi i tu je David. David, pa pozdravi ljude, ti matere. Pa pozdravi ljude, ti Boga, Upravo je prodao E90 automatika 325 za 6400 eura i tu plaće. Mogu sam možda dobiti više. Nije. Znači, molim vas, samo napišite nije mogao dobiti više. Nije nikad mogao dobiti više. Čekamo Darija da dođe. Dario će sada doći i donijeti majice, ZG Tog. ZG Toge majice će sad doći za koju minutu, onda će kasnije doći Alen, onda ćemo, danas ćemo poštavati ventile i zamijeniti polusovinu i onda ćemo se otići provoziti da vidimo kako auto ide. Ali, mislim, auto ide, kak ide ti mater? Ti matere! Ide super. Da, 2 dana nisam niš radio, išija me ubija, tako da eto, to je to. Evo ga, ko zove? Ko zove? A di je? Kako je zgodan, dečko. Evo me! Dragi! To je Punker Dario. Boj. Ćao. Kak si? Ma super, ti? Jebeno. Sebi ću uzeti sad jednu ovu XL-ku. Dobro, ajde, neću te zadržavati, onda idem popit kavu napokon, nisam još ni popio kavu danas, tako da. Hvala ti puno, dođi. Hvala ti puno i javim ti se čim su majice, čim uzmem. I kad složim auto, jer mi je pukla poluosovina. A dobro, imam drugu. Sretno. Ajde, hvala ti. Vidimo se, čao. Boli ti. Kak boli, mama, kak boli? Ima već ga boli. Da ima još malo kila više, možete ga manje boli. A doći će i to je. Doći će više kila još. Morat ćeš skinuti kilu. Dobro, daj makni se na onu stranu kreveta, hvala lijepa. To je ono kad Pero slaže krevet. Samo se baci, bravo. Normalno. Svaka čast. Majica, a?
Majke mi, daj primim fotić. Da vrijeme, da vidimo. Evo ga, XL, nadam se da nisam predebel. Evo ga, tamo. I, dragi ljudi, zege, toge, to je to. Da, odlično. Prije nego što nastavimo sa videom, htio bih se duboko zahvaliti Antoniju, Koku, a.k.a. No Basic Mindset, a.k.a. Send to Front Designu, na tome što je proveo svoje jutro volonterski izrezivajući Sljemensku cestu. Htio bih se zahvaliti Pavletu koji je finalizirao dizajn i tu ideju i htio bih se zahvaliti Dariju što je printao to i još uvijek printa. Tako da svi Instagrami će biti tu i ako ih želite zapratiti, to jest nemate izbora, izvolite ih zapratiti i volite to na brzaka napraviti i idemo dalje. Znači mali update. Crna mačka. Čekam Alena, on će štelat ventile i čekam frenda Luku da mi dofura udarnu na baterije pa da skinem poluosovinski šaraf. Pušta mi jedna felga, očito je nisam dovoljno dobro premazao, jebo je amater, ali koju jebe. Htio sam Eficu staviti naprijed distance, a možda i budem. I sad ću mijenjati poluosovinu, možda čak imam jednu koja je potpuno zdrava, ne znam još, moram vidjeti koliko zuba imaju poluosovine i tako to. Uglavnom štelanje ventila je neizbježno jer zvecka, a zvecka iz glave, a ne od dole i eto. Jebem ti sve, ti jebem koliko me boli. Dakle, imamo iduću situaciju. Imam dve poluosovine, ova je provjereno od VTI-a. Problem kod njih je, puno ljudi me pitalo kako mi je pukla poluosovina. Znači, ako ostane ovaj kurac protuteg na njima, ispod se nakuplja govno i poluosovina, isto kao i bilo koje drugo željezo, truli. Ova koja je bila na autu je bila jednako sjebana kao i ova, ako ne sjebanija, ne sjećam se više. Te protutege treba maknuti u potpunosti ili čistiti konstantno i pazi da se ne skuplja govana, da ne bude u kurcu i da ne pukne poluosovina. Dakle, imamo tu i taj je provjeren od VTE-a i možda ću staviti nju. Najvjerojatnije ću staviti nju, ali imam jednu koja je potpuno čitava. Ali iste dužine i sve, ali nisam siguran za broj zubaca ovdje. Bilo bi super kad bi ova pasala. Ovo je navodno od VTI-a nekog američkog, ali ne znam 100%. I ne znam ako paše, zašto je nisam stavio prvi put kad sam sastavljao motor. Ali tad je bila velika konfuzija oko tih poluosovina, tad, ko se sjeća, spomenuo sam, dobivao je od H serije i pičke materije, ništa nije pasalo. Tako da postoji mogućnost da sam ovu zametnuo i na kraju da je nisam uopće percipirao. Ali ako ova paše, to je onda jackpot. Dakle, onda ćemo staviti ovu. Ali to ćemo vidjeti kad skinem križ. Znači kad skinem ovdje križ sa one druge i kad je probam staviti. I moram vidjeti jel paše u homokinetički, koji paše u glavčinu. To je isto. Znači ovisi o 3 stvari. Tako da za sada ništa ne radimo dok udarna ne dođe i dok ne dođe Alen, ja do tad idem srediti neke druge stvari. Tako da, eto, vidjet ćemo kako će se ovo odviti. Ja se nadam da će ovo biti dobro, da će pasat sve kako treba. Sad kad sam pobliže sagledao, pogledao te poluosovine, ova tu poglodana, koja je potvrđena od VTI-a, mi se čini debljom. Ali ne mogu ni to, malo je drugačija, ali ne mogu ni to potvrditi zato što nemam jebeni šubler. Ali čini se da će ići ova poglodana opet. Mogu se jebat, puknut će opet za 2 dana i pimpe ko guzicu. Kako god auto će biti upogonjeno, ovu puknutu ću dati spojiti, reparirat pičke materije, imam susjeda tu koji to radi. Tako da, treba bi zapravo i dići gevinde, ali iskreno toliko me boli kičma da me boli kurac. Tako da, eto. Kako smo napredovali danas. Ali nije poštelo ventila, ja sam zaboravio to snimiti. To je prešnje mi kičma bolila da bi išao svim tam izlike. Uglavnom jako je boli kičma i fakat mi se nije dalo ići po kameru unutra. Poluosovina je skinuta i nemam čekić, a trebam malo veći čekić za izbiti homokinetički i premjestiti ga na drugu poluosovinu. Na kraju se ispostavilo da ja imam potpuno novu, 100% 1/1 stanje poluosovine da će pasati. A sad, trenutno, frendu je ostao auto na Brijem negdje kod Boronga i busom dolazi po bobinu. Naravno da sam jednu stvar koju trebam zaboravio u kući, a to je mala račna. Ti Isus mater, jedva hodam. Otraje već tjedan dana. O bok! Dobro večer, objasni. Kaj se dogodilo? Ništa, riknuo bobina. Jesi siguran da je bobina? 90%. Kaj, palio nije, pa se gasio, pa si ga... Znači, upalio sam ga doma. Nakon što sam ga uspio upaliti,
Sam ga upalio, stisneš gas i čuješ Ko da se taj- rikava, ko da rikava. u vožnji, da. I hoću upaliti auto, krenut, auto ne pali više. Da imam 2 kune za svaki put kad mi se to desilo, majke pijem, već bi završio ovaj auto. Faka čupa, ono, ne serem, evo imam B seriju. Da, Ovo je kad je Perož 1. Imam B seriju u ovom, B serija se vrti do 9000, ovaj se vrti do 7200. Da. Ali odmah živahno. Odmah. I ne čuješ toliko taj Vitek switch over. Znači ovdje baš čuješ kad pređeš 5400 baš krene urlat motor. Ovaj tu ne primijetiš toliko. Ali ono, od 2000 okreta nadalje faka čup. Nema ono. Dobro, ja sam skužio, meni je velika razlika je u ovoj Hondi i u onoj prošloj. Znači ona prošla na kaj ste moment, imao? isto sam imao isti motor. Aha, pa kak može biti to? Ali ona prošla nije nikam išla naspram ove sad. Ok, danas je dosta toga na repertoaru. Jučer sam se sjebo jer je bilo prehladno vani i još uvijek me bolila kičma. Već sam izbio homokinetički. Evo ga, izbio sam kuglu. Skoro pa mogu staviti polosovinu unutra. S ovog auta moram skinuti servo letvu jer trebam burazu to dat, to je prodat. Uglavnom, u 15 minuta sam napravio ono kaj odgađam napraviti već danima. Ali jebi ga, nadam se prvi put da mi je kičma malo bolje, pa eto. Idemo. Brinem da je ovo najbolja pozicija koju ću naći, tako da prometno u pičku materinu, jebate subota. Možda ovak, ako se išta vidi šta radim. Zašto toliko prometno u subotu, jebote Isus? Apsolutno najgori kadar koji sam mogao izabrati. I ovo nije nešto. Znači evo, ovo je osigurač od homokinetičkog. Sad treba isprobati jer homokinetički lijepo ulazi u glavčinu. Malo prije je bilo sunce, sad mora biti Mordor jebeni vani. 4 miliona auta. Boga Isusa. Homokinetički paš. Ne snimit kaj radim, jednostavno jebeno nemoguće. Jebi si mater! Znači osigurač od homokinetičkog. Thanks Obama. Brzi i žestok. Da. Više spori i mlohani. Evo opet ispod. Kad nađem drugi osigurač ću nastaviti snimat, da ne ubijem bateriju. Razvitak situacije postoji. Uspio sam nabiti homokinetički polosovinu. Naravno, nabio sam ga, sve sam stavio, rekao to je to. Skužio da mi je manžeta potrgana. Pa sam skidao križ i ovo i ono, uglavnom evo sad je to tu, zamijenio sam manžetu i sad idem u ostatak priče. Naravno nabio sam samo s ovim osiguračem koji je bio jer mi ne pada na pamet jebat se i traži drugi osigurač za polosovinu i tak dalje. To je za homokinetički, tak da it is what it is, radit će, to je najbitnije. Ja. Mogu ispustiti tu kameru, da bar mogu dobiti nekakvu bolji kadar za ovo, ali tu ide polosovina i tu ide i nabijem na kurac sve, jer ja živim uz dijagonalno, paralelno sa Branimirovom i sva ljena govna. Kaj će nama semafor i ja sam prva ulica i svi prolaze ovuda, najprometnije je. Sam bi izvadio jednog po jednog iz auta, udarao. Kaj, ne voliš semafore, a? Ne voliš semafore, evo ti, Isus mater. Ok, dosta sam rage'io, idem raditi dalje. Ovo je super. Mene popuste leđa, napad, sve okej. Mogu složiti auto. Prognoza kaže bit će sunčano, lijepo vedro. Pada snijeg! Snijeg pada! Jebeš ti ovo, stari moj. Snijeg. Za sat vremena će biti 3 metra snijega. Snijeg pada. Bote is! Polosovina je gore. Uspio sam je utamanit. Tu je zašarafljena, sad treba vratit vilicu samo. I to onda to. Mislio sam zamijeniti kamber armove, ali jako je zapečeno unutra i nemam živaca to raditi tak pred kućom.
Samo moram još dići desnu zadnju gevindu, onda se bacam na skidanje letve sa Efice. Ja onako neću koristiti servo letvu, nego manualnu, analognu. Dakle, ovo treba vratiti. Toga? Okej. 13. To je to, mogu vratiti felgu, I guess. Dođi vamo. Brta Vitex solenida koju sam naručio sa All for Honda je pukla nakon jedne vožnje. Tako da sam sad stavio čitav Vitex solenoid sa Z6. Ali čini mi se da je još od neku curi ulje i tak da sad idem ući u auto, otići na bengu natočiti 100 kuna, napumpat gume jer pušte jer nisam dovoljno dobro premazao felge na varovima i čeka da mi se razleti motor. Moram oprat jedan dio motora da vidim hoće još uvijek ulje i curit sa tog nekog i da nije neka nakupina ulja koja samo curi, nego da vidim jel mi pušta na brtvi glave. Uglavnom imam tih par stvari napravit, pa ako je sve ok, možda čak odem u vožnju. Mama, kaj radiš? Kaj radiš? Slušam, onda idem u dućan, onda ću puro. Dobro, ja idem se provozat, natočit 100 kuna i vidjet jel auto u svom autu koji sam popravio. Stavio gume, sve. Da. Zašarafio sve. Sve. Dobro. Da, ne znam, sad ćemo vidjet. Ajde pazi malo. Da, ne brini. Znam da je Znanko kondom. Kupite zege toga majice. Kaj je Vlado? Kaj delaš? Snimam te. Do. Kam šećeš? Šećem je. Ne pa dobro. Pivica? Pivica? Da. Pa dobro. Da pobliže objasnim, ovo je ta brta Vitex solenoida. Nakon jednog korištenja. Ne znam kaj bi rekao, ako je to njihova ideja kvalitete, nabijem ih na kurac puta 300. Vrijeme je za natankat, za napumpat gume i provjerit motorni prostor da vidim kud čiklja ulje i ne znam kako se ovo desilo. 2 tjedna nisam vozio auto i situacija je samo sve gora umjesto, ne znam, moji vijeli. Da, prednja desna guma je bila na 0,5 bara, zadnja lijeva je bila na 1, katastrofa. Još sam zaboravio spomenuti, da, skinuo sam letvu sa Efice, servo letvu za buraza danas, u međuvremenu da se auto zagrije. Nakon što ga zgrijem ću vidjeti kaj se događa, di kaj curi. Kad završi zima ću dat plastificirat felge i riješiti to. Evo nas na autopravni. To je to ulje koje curi. Koje ne znam jel nakupina pa curi od negdje drugdje, ali ćemo sad kad operem to sve opet. Niš, idemo. Znači evo, opro sam taj suspektni dio motora. Još uvijek izgledam ko kondom, koji kurac. I šta sad drugo nego samo čekat, ne? Se malo provozat, čekat da se auto skroz digne na radnu temperaturu. Također bi trebao provjeriti za blow-by, ne da mi se objašnjava šta je blow-by jer jedva ja razumijem. Idem se prođarat malo i onda ću finalno kad se auto skroz grije, kad se rašire karike i tak dalje, provjeriti jel jako puše tam gdje je štangica za provjeravanje količine ulja, jel jako puše od tamo, pa jel jako puše iz poklopca. Breaking the law. Do tamo gdje je čep za ulje, ne, budemo saznali skoro. Ali jako čudno se osjećam vozeći svoj auto, jer nisam vozio, tj. vozeći ikakav auto, jer sad nisam vozio tjedan i pol, ništa. I it feels good, ali istovremeno sam u strahu, jel? Bomo vidjeli. Evo, tu smo na mjestu zločina, gdje mi je pukla poluosovina, tu sam ga poklopio. I samo tek, evo tu je, ovo je mjesto zločina i tu je bio parkiran.
kaj ćeš, desi se. Kad si glup ko kurac, desi se. Nadam se da se auto zgrio jer bi volio ga baš jednom proganjat da vidim jel otvara vitek uopće, kaj se događa i tako. Sam promijenio vitek solenoid. Auto jako krut, jako dobro leži na cesti kad sam stavio G-Winde, tak da. Sve u svemu ono, kao neke stvari su super, ali neke stvari me jako brinu. Jebi ga. Uglavnom, sad ćemo se malo prebaciti na mobitel, malo ću vožnju snimiti, ide, 3, 2, 1, sad. Pa ovo je čak zadovoljavajuće, poteže dobro. Nemoj usporavat na 5 na sat. Do 130 dosta lako, jebeno je mokro vani, malo je iritantno, ali nema veze. Neben krenut, bog mater. Evo ga. Ćemo na neku stanicu da vidim kakva je situacija pod haubom. Majku ti jebe, ide, poteže ga fino. Definitivno moram napraviti špur, namjestiti G-Winde još i tak. Nisam ni komentirao kaj je ovo polusovina, da sve radi, naravno da se radi ko nova je, znači zamijenio sam ju bez pol pičke i fakat je sve najnormalnije, znači. Nikad mi kraće nije trebalo da zamijenim polusovinu, osim kad sam mijenio curi na Renault Taliji. Da vidimo. Opa, Murija. Da, ovo je čisto solidno ide. Sad ćemo vidjeti gdje i koliko curi ulje. Ajmo to provjeriti sad. Snimam kak snimam. Ajmo vidjeti kakva je situacija pod haubom. Situacija pod haubom je suha. Ovdje mi se nakupljalo ulje. Ovo je Vitek solenoid. Malo, minimalno curka, ali ga ne krivim jer je skinut sa Z6 koji staje zadnjih godinu dana. Brtvu Vitek solenoida nikad nisam promijenio na Z6, klasična je brtva, ali sve u svemu sad ćemo vidjeti kad očepimo ovaj kurac. Blowbaya naravno da ima, jer svaki motor ima blowby. Zna biti toliko grozan blowby da sagorijeva ulje i ekipi se to dimi. Da vidimo ovdje. Znači puše minimalno, u tom pogledu bi sve trebalo biti ok. Sad naravno, da budem siguran da je sve ok, da jedino što ne valja su ovi LMA-ovi, trebao bi izmjeriti kompresiju. Ja nemam alat za to, ali budemo izmjerili. Izmjerit ćemo kompresiju. S obzirom na to da se sve čini u najboljem redu, idemo se još malo provozati i dalje snimam. Kad se vozim, pa zašto ne. I ovaj iritantni zvuk na mjenjaču moram skužiti koji je to otpušteni šaraf i tak dalje. Volio bi neke bolje uvjete da mogu izmjeriti 0 do 100, ali si neće biti nešto s ovim kuplungom, još uvijek nisam zamijenio kuplung, s ovim kuplungom ne mogu očekivati neke super rezultate, jer fakat slipa pun kurac, tak da ono. Sad ćemo se otfurat do, opa, ali proslaviti s njim to što ne moram raskapat motor još, ali već vidim da me u budućnosti čeka. Majko ti jebem, kako ga lansira. Di ćeš, bog te jebo i vezanje zavoja. Ja sam u gasu sam. Moram dići te G-Winde sam.
Clio Sport, ali vozi dijete iz škole, taman, a ja bi se ganjao. Ajmo probat, možda dijete voli brzinu. Pa nek se skrije! Pun pričeko! Klija! Jel imaš koji motor možda? Ja bi curi iz Svopa u Italiju. Joj, tamo mi je kamera pala kad sam počeo se ganjati malo sa tim klijačem, ali ide Clio u pičku materinu, veli da mu je blokada na 6. Nemam pojma, da se nije izgrio auto, što je čisto moguće. Držao sam ga prve 2 brzine, ali to je onda bilo to. 3, laku noć, doviđenja. Niš idemo pozdraviti Muriju još jednom, idemo se vratiti. Idem doma, da prodam buraz u letu volana i to je to. Treba autu jebat mater i kad mu fakat jebeš mater, ak niš ne ode, onda znaš da ne bi otišlo u pičku materinu, ne? A ne ono, voziš ga normalno, onda mu jednom jebeš mater i onda ode sve u 3 pičke materina. Ne, treba ga gazit ko svinju i ako izdrži to, onda si siguran, onda si safe. Evo ih, svinje! Mradovi kako su se ukopali tu. Ićeš u piću. Pojim ja mater. Susjedi me mrze, voli me, kurac. Kuje mogu da mi puše. Kuje vole da me mrze. Šta kuje mogu da mi puše? Uglavnom, auto ide i sve je u redu koliko se čini. Gasim kamere i idem čekat brata. Top! Pozdrav svima, evo nas na kraju još jednog videa i htio bih se zahvaliti svima na podršci, svima koji su kupovali merch, svima koji gledaju, subscribe-aju, lajkaju, shareaju, komentiraju što god rade, hvala puno. Posebno hvala onima koji su izdržali do kraja ovog videa, vas ostale koji jebe, ne zebam se, sve cool. Htio bih podsjetiti da su Zagreb Tog majice dostupne, evo ih ovdje, dakle ovo je Sljemenska cesta. Ovo je Sljemenska cesta i piše Zagreb Tog ili Zagreb Toge zapravo. Još jednom bih htio napomenuti da su majice rađene u kolaboraciji sa Center Front Designom, Instagram. I slobodno naručite i na taj način podržite kanal i ovaj content koji se trudim stvarati. U idućem videu bi trebao imati neke jako uzbudljive vijesti. Ne želim jinxat ništa, ali trebalo bi biti nešto next level, tak da držite fige. I ništa, to je to. Hvala svima koji gledaju, slobodno šerate, slobodno vi koji niste subscribe-ajte, vi koji ne lajkate, slobodno lajkajte, znači pomoći će pun kurac i tako dalje. Hvala puno i peace!